अब तो इनकी फोरम से डिस्कस तंजालगा कोई अमतंग ओजासु थादोगी योबिरे ओजासु नागा यो को मैम लोंगली मणिपुर से अमतंग हामिनजे वाइना सी करी काइगेबो हामिनरजे अदुदी Mayam Kumzari don't English Impact News ni I Joyshree Usham Impact News ki Manung Hutna taram nokchari Kamjong ambush ki matungda thokiba hostage ki crisis hozik leiba hostage ki crisis miyoi Naga gi miyoi taruk thiba phangdena dum leiri aduga hariba Lailon Wife village khundagi phakiba abduction ki case asiga mari lenena ngarang Manipur police na chingnaba miyoi mari phare haibagi pausi akhoina thengnare masigi mathakta ngarang maktada Naga NPUI Naga People's Union Imphal gi Maikai degi Maigi Liching Makada Maitei amasung Naga gi Purup Miyoi Mayam amana Mina Chief Minister gi Yumda Bangloda Thomjindabad Mina attempted a rally Chatkipegi Paus Nrangle Aduga Ngarangi rallies the main core demand you huzik 6 Naga civilian Moise Thadok Pira U Haibagi demandama Aduga Supac agreement with Kuki Militant Masi abrogate tawgadabni haibama aduga akoina mayam simrakta ama yamna chongthorokpa ama ji deputy chief minister Nemcha kipgen mazi magi famdagi lokthokadabni karigino haradi mazi kuki militant group amagi luchingba amagi magi adukumba nupini na mazi sigi famdagi lokthokadabni haibagi demand ga loine nangarang ji rally junction ki aduna leiriba hostage ki crisis mioi mari suspected phakre haibagi ama aduga deputy Chief Minister Nemcha Kipgen Magi post lagi lokthokadabni haibagi demand me amasi akhoi na khana nabi tanjadu logjage ngasigi akhoi gi topic na 4 suspects arrested Nemcha under fire aduga akhoi gi panel members na ahan bada ke right makta election biriba oza Nando Luwang social activist oza butaram nokchari May thang bada election biriba oza Ngaranmi President Naga People's Union Imphal oza butaram nokchari aduga akhoi gi ahum suba panel member oza Lamjathang Thadou Leader ngha ke manungda akhoi gi studio da election biragani ngasigi discussion hawdokcha baje ahan bada hak oza Ngaranmi lakchage oza hoziki Naga civilians May 13 da phakiba moi phamina ba Tarani thoyama 11 women aduga 1 minor boy moi di thadorakre aduga hozik 6 Naga men ngasi bawo thiu phangdan lei social media circulation miyam gi rumors ki matung ina di moise hinglam godo mandre habegi wafam lei aduga Naga People's Union Imphal gi site gi zu mamang da press meet tawurazu sirabazu hinglabazu dead or alive moi gi hakchang du puthok piro habegi demand appeal miyam legi masigi marakta kukin pi Manipur na mioi taruk sidi moi phaba phada ba kreju khangde haibale adu ngasi mak Naga People's Front ki Manipur State Union gi President Awangba New Minor Press meet amapi aduda sumoina Naga CSOs mayamna mafam amadagi pulapna phagiba singi marakta tara nithoi thadoga taru thadoraktaba aduga moise krai lebno khangde haibaje masi machin thibani taseng na moina khangaga moina fazan bani haibaje khangle aduna kuki CSO sing aduga fazan khiba group sing moina clarification pigedabni haibige adugma pausu lei ozade khangjaning base deputy CM Nemcha Kipgen ma famdagi thadokadabni hari aduga ozana ngarang press meet makta deputy CM Nemcha Kipgen di sul leader group amagi nupini madi deputy CM opham thokte habagi demand su chaungle ozagi motkra thambi anbada impact tv bu ani subda impact tv yengbi riba ichinaw miyam aduga audience miyam su welcome tawi ngarang Naga People's Union Imphal amadi maduga chungchinaba Naga CSO miyam amadi valley da leiba maitei amadi panganju yauna muslims yauna ekoi mass rally ama ekoi protest tawre maduda supermarket ekoi new tekon adugi start tawni adigi mi chi aina sumpa ganda mi lising mari ngadi join tawre adu ekoi da support tawni asibegi solitary aduga amang bi solitary si utpne na lawi aduna ekoi jalpakanda police na lambi tangkhai da ekoi da thinge ekoi mi nipan da khangkale ai yauna chief minister unare rangche adu home minister su lerame adu da ekoi che ama pisin ni memorandum se
memorandum sida ekhoi iri se je aina sida pai ri ni mese point 3 nipan khoi na demand tau se number 1 da tang tra hum thoi da leilon wifi khunda mi kun pha ki bani nupi angang yauna mi kun ado mi tramri se tang tranga da thatu eba mi tramri se angam sam yauna aduga tarukti thatukte kari se amada ani humda plop tonghale aduga alam hang chatba kanda nupi tongana kari atop da hakre nupa tarusi tongan habu pukre ba oza hoina khanjabada mi tara ni pan la khan ba adui manungda 12 thadoga taruk le hoba tramri ne okay tramri thatwe tramri ji huji akhoi gi makhanda lengmei khunda naga khunda huji lady yum handri hospital huji ani le ko Jennings hospital aduna masi aikhoina masi government demand tawdi athubum damda mi mang ki ban nupa taruk sida pastor ani yauri tikan am yauri adu khun gi authority am yauri si mang ki basi huji bhawa trace out taw ngamdre aduna masi athubda piu chini aikhoina press mi su tawgre adi hendon demand su aikhoi tawgre kari gumba siram tarsu dead body du pi taidana adu si piu adu phaw ikoi haire ko aduna pi dabagi ngarang se khongchang si changbani changai koi cm da unare home minister su leirame cm de koi adu demand tawni aduga ikoina si demand tawsida ikoina nemcha kipken gi nupa se knfp kuki national front gi kino p the president having adu upf ki chair person oi mali ma se aduna magi nupana lan hoba kedar adugi chairman oire asonal government da deputy cm oire adu dardi mawana nupana underground gi leader oiba asona state government gi order leba siti gi hoji phab ngamdabni simaram sina siminung da leireba phab ngamdabche force to ya da sigi neba aduna nemcha kip kenche council of minister gi drop to birosini koi timante oza do police ke side ki di mi suspected mi mari di phare hari zik kun zige abduction ziga mari lena na masidi comment to do khoina cm ni cho hai khoi mi khre di phare hai cm na mi accurate ti hang hai de mi khre di phare khoina leilon wifi gi ning thau su phabiro aduga authority su phabiro aduga women folk myam su phabiro maram di khoina nupi sing ne khoi de tambase khoi la ka na nupi sing no makhoi de detain tawre chat pi aro ira amal leire hena adu miyam se detain tawro matungda makhoi na underground se kawruk pane ba kedar sing se ko kawra ka phaki adu nupi he pharaba nupi sing se ningthau pharaba ningthau du su oja oi hai ma si chen kre he jiti aduna masi he phab kanda khoi khangani aduna masi da phariba miyam nahanju pasra hum halle ngarang su khoi day 13 the party so pastor ani yauri Naga gi se kuki su pastor ngaktani ado micham yam pastor miyam da tikan miyam da angang nupi da sumaina harassment human rights violation taw sidi masi gi kedar sing se masi police tawro shu se broket tawro koi ado mohi gi arms miyam se seize to biro government custody thambiro ado di Manipur peace lakani haibini sumaina son su ukru line su tawre maitei disu tawre ko Naga disu tawre sumaina mafam kuding mata makoina tangkhulbu attack tawni tangkhulbu lan tawgudabni hare tangkal chiru di tawre atu chiru amasi am low kumba halakta kaptuna sithokre ani ne shoe ai hospital chaleba sini aduna masi micham lawmi pastor religious leaders in the impulse tawra sumaina micham sing tawba organization di Manipur de thamdab na phai aduna public ware public myam se harassment tawre torture tawre human right violation various field tawre aduna mase government na thum dam da yangshin biu aduna nemcha kipken che ma council of minister de deputy cm oib che mase right lete aduna ma se drop to biro hai ni khona
do oza hozik moina mi mari phare na police ki report ta hari base moise tongan tongan ba khul degi ni Kangpokpi district areas reiza moise khulai pairaga village volunteer group ki kadar ni haina chingne hai aduga moise extortion case adagi atop atop mayam case chena ba mioi sing ni hai aduga hari ba abduction 6 nagamen lailon wifi de phaba incident siga su chingnaraga aduga mari lenana operation satha ba phaba ni hairi adu moi mioi mari phaba se moi interrogation chathara matungda justice from the lakani haibigi thazaba leibra Manipur police ki investigations raise the thazaba thambibra natraga hariba missing mi taruk se moise adum ozagi mota moigi fate moigi situation de hojik kamai lerem gani khanbibra moise hinglam gani na khanbibra natraga moise siram ni na khanbibra kari gumba siram batara moi hakjang do phangba gam khigadra phangju phangadra mi turuk che yes mi turuk che ekhoi I am very doubtful ai khoi chingnare siram gadan khalli ado sidaba oisnu ko hingba oirosnu adubo ekhoi di thajab di khara wale ngra cm da shumai hai accused main accused ani do hoji missing tawri mangi lotli hai mi khrab di phare ko ado ekhoi hai na lelon wifi gi nin thoga women sing do pharo party loin thora ne ba kana no kana group no mi men pho mo khoi hai bungam kani ado ekhoi timani ado hoji phare missing di justification pi deliver tawtra tawroidra hai di ekhoi Manipur ki right citizen mi oirdi right decision pirakani ado right decision piba ngamoi hai tardi mase Manipur ki law abiding person kino ekhoi gi sibai oiro police oiro ba ko ashaba ko foreigner di lakba ato di lakba sibai na phar de ri khangdre Manipur ki right citizen security oirdi makhoi justice uphold the deliver tawrakani ba sumai khalle di. Okay, thank you. Zaduga police reports there is the hoi mi mari phare hari adu moi phabaji molding amasung lailon wifi inter village road tagi phabni but phare ba mioi mari si hoji lailon wifi khulgi khunja sing dinate togan togan ma khulgi khunja sing ni but Naga People's Union Imphal gi site ge moi demands di hoji ke hari ba lailon wifi khulgi village chairman khuldugi nupi leader sing khuldugi khunja sing oina phagat piba taragadi hojik missing case gi langla langjinje thiba phangani haibigi wafam duni edu lenga ki site gi police ki site gi pharak padi tongan tongan mafam degi oina phabagi paudi leire mathagi wahang asi hak oza Michael Lamjathang da lakchege oza hojiki hariba Thadou gi church leader ahum hat kharba matung hojiki hostage crisis lae aduga especially hojiki hostage crisis lak matam da ngasi bhawa pha gerga detain tawkiba from both the sides adum detain tawr adum lei moise thiba phangdana adum leiri ado mayam sigi hostage crisis sigi controversy lak matamda Nemcha kipgen deputy CM maze central of the controversy obegi wafam zu adum thoglakle hoji NPUI Naga People's Union Imphal gi site gi directly maze kuki militant su group ki leader gi nupi ni mana deputy CM oiphum thokte maze deputy CM dagi step down tawgadabni habigi wafam lakle aduna ngasi hoi topic su 4 suspects arrested Nemcha under fire ozagi mothla thambio sigi di moral responsibility di number 1 mana lopham thoi maram di Kangpokpi district ki oina cabinet minister amasui entire district se magi by virtue the high tare conventionally mana adum responsibility dum logo ne ba lo su lo ba aduma adugi mathak to the entire kuki gi kota oina Bharat Sarkar na su Manipur da leitaba one Meitei CM, one Naga deputy CM, one Kuki deputy CM haiba formula ma potho hi sigi formula se trial method da anything handaki oina su apply to khibani na even if more da oiro Chusampur da oiro Kuki gi mingda to khiba thoba thabak khuding mak se Nemcha se by virtue the responsible adum low ba mathau tai ba because ngasai pali ba as per Manipur prajana yaba yadabu to na thamse formula gi 1 CM plus 2 deputy CM gi formula do apply to batar adi wherever cookies are there Manipur da Nemcha na dai lo pham tho e ba si very clear ne ba adu gi mathak tu da hojik se amuka yeng batar adi handak ki Thadou gi pastor myo hum ambush to bai matang si sida Naga Kuki se narrative war se masa tongan ba
adum generate tawraga spread tawraga adum forward tawnaraga adum langnaraga adum leba CDAD taseng de pam deba. One thing is very clear. Prama facie du yung batara di kot jim je cookie gi khunne kot len se cookie gi khunne adu cookie gi khunna ni ge cookie gi su militant gi moi gi kaino gi dominant area khwai gi dominated area gi marak sida to banina the cookie militant should take moral responsibility. Sige di moi kanam ta kanana condemn to hi ge ba any of the cookie militants condemn this. Sidi ena cookie da take to ba nate naga hun ba nate ba. Let's be logic apply hana Manipur praja mayam na apply to hi seva adogi mathak si sida hostages ta amuka thame hostages thama kan sida counter hostages asom da sulae counter hostages se just only a retaliatory of to that leilon vai phegi capture to hi ba hostage gi do retaliatory ne ba anytime mitarup du putho e khoi mitra mari se masing yam ba so khoi dum thado ki haina naga gi oina di clear cut ho ba gi thamna le ba ei 10 days mawang da su si gi same platform si da so hai jai mi si ra ba tar ba su at the heat of the moment a khoi na naga gi ni hana soi khre haina customary gi matung ina kari to ba ya bra haina su to ba ya e ba adu su ngasi phau ba si da puthok te ba so hoji Manipur sarkar na su khang de ba na te khangi Howbadagi Numit to the Nome Mahontare have intelligence and Loy Kangra pot ne Adudi it is assumed that Si Krabani Hine assumed to Krabapot nepa. Do it already Adugi Uramgani Banahan so UNC La consider Yanabado and I had the sin he say hype neba. Adodi Karigumba and I schedule offense the Yaram Drabadi then and I in a pipes of Mukana Roiba. I the missing case hybrid in a dead ne Sire Hybidu Kamane who proved to Togani Bamagi dead body found Drabadi. How are you going to prove? Sig is a legal complication yam. Chawna lae asomgi thodoki kaino matungina ambush gi matung du da same day du da amuka kuki gi dominated area du da kari thoki gi nga sai gi ba do lang de gi ahogi chiru gi chin naw de gi mi ma muka kan ta khangza da ba du da amuka pa le ba so hojik Manipur sarkar na hojik yeng ba ya ba se han di mob ne matam du da mob ni na mob di misi mi lising da chat panina khambang am de khote or khut thaning de maximum restraint to hai di ya e ba dugi matam du da we're all matam du da nga okra matang du da 2023 24 gi du lore ba 25 du da di matung du da pattern se mo ka yeng ba tar di so sampur da gi risikanta mi hat adu saiton gi bom trong laubi gi torbung gi mi attack adum yang batara adi asum gitim ka som adu tang tara adi NTPs oi hiba mayam sing se kaino na adum thokre ba si Manipur sarkar na mob hen na di like re ba ngasi phau ba si da satisfactory ama oina pothok te ba adumain lebani na Manipur sarkar na kamai na hojiki leiriba mi tarup nyoi tarup do anytime Nagas are willing to hand over 14 another hostage was only a retaliatory act Adugidu labor policy sida Manipur sarkar da high tara the chief minister high rabasu deputy chief minister maru ina kampo pidegi Nemcha kip yan lebani na magi mana initiative se kadai phau lokhat ki bra hai base report se pidri bam prajamayam da and especially Lailon Wifi village ki khunja sing di kanam ju phagat paji leitaba adudagi ne ba problem se Manipur se adudagi ne ba atopa khungi atopa bi phaba tarsu ei smaina tasengna thamjage kuki haiba se tasengna di moigi se supremacist ideology ama separatist ideology ama ne ba moina pseudo nationalism ama sagat pane ba kana gi mathakta Thadou gi mathakta sagat pane ba adudagi kai toge Thadou gi loan do kuki gi loan on ga do bani haina hojik Manipur dagi kanna tonar akan sida MIL da Thadou di muthat pa yaroi kuki su themba yana na bagi damak thairaga Manipur sarkar 1996 da Thadou das kuki oina tobira kanjida Thadou khuding mak se kuki oira mayam na su ubi khre Thadou mayam na su khan khre ba ama adu dagi amuka Thadou gi bible se translate tora kanjida kuki gi bible ni haina tora kanjida Thadou mayam sing se kuki gi bible pai haina loja khre ba adu gi mathak tu da chap manai adu gi mathak tu da lon su manai sagei su chap manai khun su chap manai ko aduga phi su chap manabani na Thadou su kuki su Thadou ne haiba tae ba whereas major component of the cookies are Thadou adubudi ai ni su deny to ning de ba why willingly na te ba moje under compulsion ne ba hojik su amuka yengki se ba
आदा लेरिबा कुकी की atrocities कुकी की supremacists कुकी की extremism कुकी की terrorism मयाम सिंग से येंगोबा नहान वाइदी थादो खतंग न खांगे कसु काइदेबा थादो न रिटालिएट तोगे हाइरेदी मसेन खत नगदोबनी न प्रॉब्लम लेबा मरक द वाइफाई दी चोचामपुरा वाइफाई सिंग दे कैदोंगे द कुकी द सुक्चिंग चिंग देबा सम सम न देबा अदुबु लेलोन वाइफाई दी मी कुकी की यागद्रा यारोइद्रा मोय नमफुदा अदुम नमसिन खरबनीना दे हैव टू गो फॉर कुकी की मिंगदा नागा गा खतनबा ताई कुकी की मिंगदा बिकॉज लेलोन वाइफाई हाइबसे कोनसाखुल दगी हेमलेट नेबा थोक खुंता खिबनेबा कोनसाखुल कांबुना 1910 अर्ली पार्ट ऑफ 1900 अदवाई जुदा मोयना खुंता हनबनेबा मोई कोनसाखुल का लेलोन वाइफाई एससी मबानी के रिलेशनशिप दी मरी याम फरमेबा बिकॉज ऐसो दुम चटखिबने दुम चटलागा दुम थेंगने किएबा बट सिगी कुकी की मिलिटेंसी कुकी की सुप्रीमेसी एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म से हेंगला कांजा लेलोन वाइफाई से उपाय लेते दे हैव टू बी एसिमिलेटेड टू कुकी उपाय लेते कांसिदा लाइकवाइज सिसे करिगिनो हाई तारदी मणिपुर से इंडिया का सबनरब तारबसु तिनरब तारबसु इंडियन लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंग से फजना चिंग चपना तमना फजना प्रिवेल तो दबगी पोट अमत लेयेबा सो हजे की प्रॉब्लम से पूरा लॉ एंड ऑर्डर की मतंग सिदा पूरा फेल ने हाइना हेक्टा लोइसिनबा याबा पोट नते चुमथोपा मथौ तायेबा हजे कुकी न तालिबा से सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन रूम दा चटलेबा पीरबसु मणिपुर दा शांति सु हल ओइबा इवन इफ टुडे इवन मेइतेई की लम खाइदो खरसे नागा की लम कुकी की लम खाइदो पीर तारबसु मणिपुर दा शांति सु लेयोबा बिकॉज the main problem is separate administration tanabagi nateba law in the bagi law oina constitution or kainogi act mayam sing se chalai to the bagi neba lam gi matang da already MLR lei ko atei te gi matang di lei any kind of violence activities leba tara di crime lera di IPC BNS lei adumai na mansa masa ki chap chana administration gi matang da di tampak da di panchayati raj lei jing da di ADC lei haina adumai na le den MLA gi le MP gi le haina si le riba existing framework of Indian law mem se chap chana implement to ra kan sida to go do ne ba hojik luri se naharon su violent activities to higani kuki gi mingda अदुगी फागे हाइरा कांसिदा सरकार सु मणिपुर सरकार सु मोय अमुका नहारोन सु अमुका ओइबा अदु मथक जु अमुका खुनगी निंथौ सु मोय नहारोन के अमुका ओइबा सो दिस पीपल आर प्लेइंग सिगी इकोसिस्टम सिदा प्रॉक्सी गेम अमा लेबनेबा इंडिया गवर्नमेंट न सो अदुगी लालोबा कांबु सिंगिदो अमुका सीजन नही नागा मेटेगी एस्पिरेशन मुथत नमगी दमकता अदुमाइन तो हिबनिना याम कॉम्प्लेक्स ओइ बट व्हाटसोएवर द केस एन हाइजनिंग मैडम नेमचा मासे रेस्पॉन्सिबिलिटी याम चावना ले मांगोन द फिक्स तो हिबसे याम चुमी फजना फिक्स तो गदोबने सी शुड कम आउट ओपनली को मोब मयाम खेतंग मोबिलाइज तो बै मुहुत टू द फजना मणिपुर प्रजा मयाम सिनी हाइना फजना पॉइंट वाइज फजना डाउट लेबा मयाम सिंग से ट्रांसपेरेंटली एज ए रेस्पॉन्सिबल डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मा ओइना फजना तोरा कानजिदा माना सेंगदो फम थोएबा अदु तौदुङै फावबदी मांगोन द एलिगेशंस मयाम सिंग से अदुम चुम अदुम लेखिगनीबा सो मरु ओइना हजिक नागा की पोट से वेरी क्लियर मिओ दरुप तो पिथो हिंगदरा सिगदा फजना पिथो एज ए क्रिश्चियन अमा ओइना हाइबसे वेरी क्लियर नेबा सिसे पिथोक नंद्रबदी मणिपुर सरकार का भारत सरकार से कया मुक सोन खिब्रा मी तरुपु ब्रॉड डे लाइट अदुमाइना फारा कांसदा मी अदुमाइ मांगहन बसिबो दोय तारदी अदुगी लमदु सेफ तौद्रबनीना ऑल कम्युनिटीज विल स्टार्टेड रेजिंग आवर ओन वॉलंटियर अदु तोरा कांसिदा व्हाट विल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू अगेन अनदर स्पेड ऑफ कम्युनल वायलेंस थोकनगाई खिब्रा अदुगी मरम ओइदुना kind of spouse of Kuki militant su group leader Nemcha Kitgen deputy CM oi phum thokte haiba cd kamaina thambigini haidi sigi to hiba pot se legality da adum changki gani moina so adum defend to ninga MLA bu yaradi kaidobo gi deputy CM oiba yaroidra haina adum chौकी gani ba but whatever hojik leiba fivam tanja se kampu p is burning hojik se कांपोपी द लेरीबा मी मयाम सिंग से पेट्रोल सु नामे चामा गे दु होजिक चामा योग्रे अदु इतारावदी पीपल आर डाइंग मयाम से सीगे द ओरेबा माना मागी फम खतंग यिंगा कान दुम तोबो मुहुत टू द
well middle ground ma thidok pa mathau taye ba yes he is eligible naharon gini haira kanjida MLA bu contest over yare de mantri su deputy CM su CM pau su over yai we have no doubt adu ki legality du nate ba hoje hoi demand to jere se Madu system the Yaurabani na asom the su anima Naharon so muka highly alleged to give a port accused to give a port Lebanina Alukamina Santi Justice Pangani Justice talk to oi high by Maram Odina responsibility to Fazana Laura Kanjida Bharat Sarkar na su Manipur Sarkar na su magi se pham thadok pira kanjida justice phangna na bagi damak ta fairly investigation to ba yana na bagi damak ta room PBO haibne da adu gumbai du man su kamana reciprocate to gadra nupi mayam khara khoma kanjida counter rally gumba chatham banduna solution su pu roi ba so in my opinion egi opinion that very clear ne Nemcha kipjen na fazana morally man responsibility lo raga ngamoi hai ta ra resign to ba na best agani. Thank you, Oza. Mathangi wahanga se ha Oza Nando Luwang lak chige. Oza se Nemcha Deputy CM Nemcha kipgen magi spouse magi mapuroi bazi kuki su group leader gi dukumba group ki leader ne hairi masi allegation ni masi ai na di chapchana di khangjadre Oza khone hena khangbiram gani masi karai fawo chumbano aduga sigumba smile layer bataraga di hariba hostage ki crisis Kampupi district ta thoi ba crisis asi magi justice ri phangbasi oi thokloi habi wafam Oza Michael la hape thamba swais de Oza mo thambi koi gi hoji deputy CM Manipur gi ani le sing da amma hatare Kampupi district di oi ba Nemcha kipjen je magi hek mapur ba mai husband si koi kuki la lo gi big leader ne si cham jambal leader na de ST thangboy kipjen hai je okay ST thangboy kipjen aduga mai maming atopa mayam na khangne sina senmin tang koi kipgen hai ba adu ma si KNF Kuki National Front ki President anam group am lai ko KNF PG ki President jo hai mo chairman jo hai wo ba adu ka muk Kuki jo singi lalho me am punjal laga United People's Front anam cheme ba adu ki suma si chairman ne ba yam chaw maung den chaw leitre Kuki lalho boda ma chi top leader ne ba but biggest leader ha gera top leader ha gera ma oi re ba adu da ga di hojik akhoi ki Oza ma ken hai be du ga khitang mu kenoni tonga ba kenoni piner do se akhoi opinion hai tare okay MLA wei baga akhoi ki minister wei ba deputy CM wei ba khar khene ba MLA di elector singna ama ki kenda di kharak pane ba ada minister ki position or deputy CM ki position natraga akhoi ki chief minister ki position ma paina boram da ma ki out of secrecy ne ma wasakane ba lepak si aro thuk nga pagi akhoi ki MLA na sabuga akhoi minister ke ki chief minister sabuk mande ko adu out of secrecy sida di ma yaro ba ma na sida cabinet ki any cabinet ki warep si ma phangdoi ne ma yok doi ne ba adu da aro thuk leba ngak pagi aro thuk yok tar gadi madui copy du mai ni pa da yor ne ba maram di kai gino kan da khoi ki ma si ni pa husband ki gano ne ba better half hai da de one half of the gano body hai ne ba khoi ki hindi ki shastra da har gadi adang gini na hai ba mo je ni pa ki hapchang tang khai ne ne ba mai ni pa du ki tang khai ne ma se adi mangonda man loi khang mai ni pa dum khang doi ne ba adi leiba ki aro thusma ka mai ngak toi no adi at the time of election to matam da moi KNF PG yam kana violence activity the involvement to da badagi election commission na magi nomination du yare lo ga su hujik ti magi lalo lu si violence activities am the involvement le re ba direct chathare mina swai di ma MLA wei lok thok da ba di barak ki sangbidan ki election commission ki niom niti myam lai adu madi khoi khitang keno lai ne ba legal keno khar lai ne ba bon khar lai na ba ya ba adu deputy CM da ki drop to bai ba ji yam lai ba to phom thue ba maram di secrecy maintain to ro ba si matamam da khoi ningsing ba ya ko swai da khoi ki maming matha pal le ga di waro bi no khoi ki mayam na jen maming kham binda du khoi ta jabani ko khoi yam subject to correction ma si MPS khan ba matam da hai Manipur Public Service Commission ki through the pangtho parikha da MPS khan ba matam da police oiram dai da magi maku bok tu Manipur gi lal holupam gi leader ne haibagi matam khara offer form pi de ga na ko haina bam lai gi ba okay ko madi mamong nu pi ne haidi khadam bu thamnari ne ba natra adu hujiki Nemcha kipjen sidi hujiki hari ba thangboy kipjen ji ST thangboy kipjen senmin thang keno ji kipjen ji nu pi ne ba KNF ki president adu UPF ki chairman hadi kuki lal loi mako haidare sigi nu pi ne ba adu ka violence thui ba ngarang na han da mi gi phara ga mang ga tawri ba mayam che sida ju hari ba KNF ji kampu ji chene hari ne ba adu KNF kampu chinta di madu gi bikers liability na akoi khwai makok da leader du responsibility fix taw ne ba akoi lambi lang hang da commando na mi hala masu mi ha jo kuni chief minister da bangro jangal laga mayam da taina di se
कमांडो ना मिहालसु पुलिस ना हालसु सिपाही ना हालसु तानी जे केना कंदा मा खंग मा ने सिप बोइबु मको बोइबु मोन तानी ने रेस्पोंसिबिलिटी आ दो जो लेलोन वाईफाई की चेयरमैन फाबे मोता मावन फाबम थोय बा लोई फागदम ने लेलोन वाईफाई की चेयरमैन जु फागदम नि कनो जु फागदम ने बा अदो हुजिक से मयाम ने ने बिरि सिगा इगा खितंग माई व्यू नि को आई मी की जु लाले हाइजरोय आई की जु ऑब्जर्वेशन व्यू म थम जइने दि केना कंदा मसी मयाम ने होस्टेज हाय बा कनो की कुकी की मी तरुक सी ड्राइमरी जे 14 की कुकी सिंह जे होस्टेज होइबा दी नागा की तौक से होस्टेज हाइबम लेबा आइदी होस्टेज की तांकक्सिल वेरम दो माले नागा की तौक से अखोई की मोगी आइन की लोन लम ले फेलोनी मर्डर हाइबा मा नत्रगा किडनैपिंग मर्डर ना फारगा अदम हातो बिखरबा अदुने किडनैपिंग मर्डर हाइजे अदुगी चांगदा लेरम दो माले बा होस्टेज की थाकदा हुजि मोइसे लेरम दो मान देबा नागा की मी तौक से हिंगमदो मानद्रे है मोइसे अदुगी चांगदा लेरम दो माले दे अखोई हाई अखोई चिन्नदि नुवाइते को हाइबा मिगी इमुंग मनुंग अवाबा लेमिने को नुवाइते अदुगी दि अखोई solidarity am de concern uchari moi gi mung manungi ko wa ba nuai te ba phaujai ko aduga leiri ba hujiki train sida di moi leite ba adu da ga di hujiki moi na manipur gi police na hai gadra central force ka pull lagara combined force ka kana kana chala pharo di khang de ba phari ba kuki gi terrorist hai gadra underground hai gadra lalo ba taruk se mari se masi aina akoi na khanging bam leise a jangan manung dagi pharai ra natraga akoi gi moi adai gi khul dagi mi ta ba khunjum ga phasana sa lai ba khun dagi phari ra hai ba se makoi khanging ne ba अदे अनी सुबदं फारिसी फारिबा कुकी मरी से अखोगी केनो की मसाकर मगी मी तमथीबा मियार अमदा चेन बई फाइब्रा सुमना ई पाउ चनबगी यूकेने की नत्रगा कईगुम कुकी लाल होबम की केने की पाउ चलुबगी फाइरा चेनब खुफाजे मागी मरांजी की डिग्री जो कोई खंगद्रिएबा असी जो खंगन बम चंगेबा अदुगा हौजिकता अखोगी सुम खंजबदनी अखोई नेनेजबददी मी हुजिकी नागागी मी तरुक फारगा चलिबा कांबुदुदी जंगन थिक फॉरेस्ट सुम चलमनेबा मोइदी moi halam ba yai torom ba ko moi kai gum khara torom ga moi sum chalam mane ba duga phari ba mari sine swai gi khun village am dagi icham chamba village am dagi manak tak pam dagi pha ta ga di ngasai gi yamna male culprit ha ga dra ken yam sathi ba kambu jing do heinous crime am da commit tori ba kambu involvement le ba kambu aching ba mi ha le ba kambu jing du di adu di am da pharam gi ro ba manam di moi koi tan a jangan manu thick forest dagi farak pani moi mari ja ta ga di yes moi mari se yam hena chen ram ba yai khale ba aina masi hajiri ji kai na ga trong lo bi gi bom to dana pokhai laga ngang sidra mama sok bom matam da khodak ki wena manipur sarkar na uk ne gi mi ani phare ko na amaga phar ahum pharaga mi ahum phare uk ne gi mi dal ho ahum phare ga harga heta tongno bi thok to ga chen ba gi mong da phar mayam ji issue ji divert tong na ba holaga mayam gi kino ji to gi ba likewise admaina si gi thabak ji ju atopa case ka mari le na pha boy ramba aduna khoji ki moi mari phai hai se lalo mari phai ji pasha khai ba chen wi phari bra kai di phari no moi kai di pha ge ba phabam do मोगी कोज ऑफ एरेस्ट ने कईनो कदाइदगी फ्रॉम होयार मोइसे कदाइदि फारक पनो युम ममदगी साक चारिंगदगी फारिदा नतर आ उमंग मनुंग चलिगा कया यामना पुलिस का मणिपुर पुलिस का सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स का ना कया यामना थिक फॉरेस्ट चंगल लगा कया याम चंगल लगा मोइ तानरगा फारक पनो कदो बनो हाबेसी खंगदे चुमना फारका मोइ कोना मोइदि माला लाइरमद्रे थादो गदादि सोंददि पुलिस की इशू दु गवर्नमेंट की इशू दु तखोइ नमधनबा तौबगी फोल अमा लाएबा अदुदना खुजिकी नेमचा की जेंसी अखोगी मा मसानासु मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मोरल ग्राउंड दा फमजे थादोकदमनेबा डिप्यूटी सीएम जे अदुगा अनिसुबदा मणिपुर गवर्नमेंट लोकथोकदमनेबा मदु अखोगी हाई कमांड लोकथोकदमनेबा प्रॉब्लम थोकम जे मोंद सेंट्रिक ओइरे प्रोजेक्ट से मा सि मरम मम ओइरे माइ निपाना लाल होबगी सु मणिपुर की कुकी जोगी लाल हो मयाम जिगी ख्वाइ मकोक से माइ निपाने अमा खतंगी नतेको अमा खतंगी जु लीडर ओइरे मदि पुंजल लगा हाइदी कनोची नरेंद्र मोदी जी गुजरात की पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी अमदगी कारक एमपी अमजु ओइरेको अदुगा भारत की प्राइम मिनिस्टर जु ओइबा सादे मणिपुर की चीफ मिनिस्टर जु अखोगी दामो खेमचान ओनेबन चीफ मिनिस्टर जी जु सिंगजमई दी कारक एमएलएम जु ओइ मणिपुर की चीफ मिनिस्टर जु ओइबा सुमाइना एसटी थांगबोय किबजेन नेमचागी किबजेन की निपा से केएनएफ की प्रेसिडेंट केएनएफपी की प्रेसिडेंट जु ओइरे अदुगा मानो लालो लु मयाम दी पुंजलगा चेयरमैन ओइरेबा अदुगी नुपी नेबा अदुदी माना कईनो लेबाक सी मणिपुर की कैबिनेट माना डिप्यूटी सीएम ओइसले ओइसलगा अखोय लेबाक सी अरोतो जी कमाई ngaक तो हाइबा स्वाइदा याम लुबम पोल अम लेबा सीनी अदुम लेसे अदे अमुक्सु फारिबा उजिगी कुकी की मोइ लालो मरी से टेररिस्ट बु हाइबे आइको मरी से मसी फारिबा कांबुदुना अखोय की पुलिस तुना करमबा पुलिस नो हाइदी नागा यावबा मैते यावबा पुलिस रा कुकी की पुलिस गातना फारगा कुकी की पुलिस गातना इंट्रोगेशन तौदोरिब्रा मैते हंगबा फाबा हाइबा स्वाइदगी इंट्रोगेशन ऑफिसर मैम कयाम यावदोरी नागा इंट्रोगेशन ऑफिसर कयाम यावदोरी Joint Forces Central Reserve CRPF Assam Rifle
Manipur police khatang hai mani phana re ba aduga maroi diam kupna ne phaminna ba haibam leine ba kupna interrogation torok toi ba ma leine ba interrogation gi akoi gi tor ka doi kampu jing di masi Manipur police ai su akoi gi Manipur police asi maitai ji chujampur da Manipur police leitre ba maitai police e Naga police chujampur da leitram ne ba ji inthiwa na adu da gi moi da hangdoi se kana no kapna hangdoi grill tor takat na hangdoi se wang hangdoi si kana no di moi kuki police na hangdong na tra ba adu kuki police na kuki gi pha ba hojik su yam sensitive oina da Naga ga leina ba maitai ga leine myam da kuki gi policing du na police ama oina magi kuki gi marale ba myam kaya yam takhal hangdoi no ba ka chamsi hojiki yamna mungai ba myam da sigi su cho wang am ne ba adu da di masi kai da pora hang Imphal da pora hang bra natra kai da pora hang doi no hojiki phari moi mesen mangnaraga loisalaga magi charge sheet ama thaglam matam da magi aho ba point myam pichal ka da court gi ukilam tra chalhan graga sondra ngak gi mayam gi issue namdana bagi issue ma keno ma sagat bagi pot ama tawlei re ba adu gi photo phatti ha bni da koi na haijai di oza so is the question aso bom lagle madu di khoi ground realities lenga na control tawri bra na traga khulai pai ba sin control tawri bra ha bali hojiki husband and wife le matam da ayam imung da ayam mana husband adum control tawbani na mafam dugi deputy cm ma ye husband ji hojiki chairman oire mayam dugi achoba group ki leader oire ha ba taraga di tasenga Manipur gi lengak se khulai pai ba sin control tawra bra ha bi question je yam chaun lagle oza tawre hojik sigi khulai pai ba control tawre si yam khoi na khuje se Manipur si hanagi chief minister honorable Biren duna mana resign to kham matung da February 8 2025 da resign to kham matung da PR lai re ko adu 2025 26 ki February mari digam semai ne ba sigi marak sidai da chief minister oining ba Manipur gi mayam china kuki gi MLA sing da du matik lobby dong ne ba mamai da kuki gi lobby MLA sing da khudom bi thilak ba mi du oirang wane ba khoi gi chief minister ori je haujik su Rai Sabha gi eno to do re MP ma chatore natra election to MP ma chatore ba sisu moina khudom bi thilak bagi phibam da chatpi phibam la ba hamna ba sigi phibam ji hujik leira bane ba aduna moina control je fajan tawe ba si kai control to bagi khudam ji ni ko hujik jo ko ki na yadra ga di akoi Manipur gi chief minister wai phangoi do ba natra Rai Sabha chat ngamoi do bagi phibam ma lakna bagi phibam ji di yam clear ura ba podam ne ba asi khangna ni khale ga su ko ki yam pura joi haidoro khine mo haidoro ki loi haidoro khine ba akoi da smai to dana matamam da Mr XYZ noina khode chief minister winde smai hairam banatra smai to matra loi haidoro khini ko matam khala adu haidoro kanian ki bidagi kana gomba swai gi hibi wek leader kangbu khara che tumina lesion ba kangbu su yauri bane bo jikse aduna hoji akoi na se ngarang chatpi re indigenous mayam gi akoi Naga ga maitai pangan mayam pullaga lili yim chale lili se Nemcha gi jen pham thado lokthu hai se lokthu hai ba si chumnagi lili yim gi cham bai slogan na oi dia da na oi ba na ta ba si kuina heta ngamna ba masigi lili se oina na sim akoi lok kana to da ba yaroi lokthuk da ma pham lokthuk da ba yaroi hai ba se masi hai ga dam ne mam na ta da ga di yaroi akoi leiba ki aro thuk loi kai ni sonda secrecy maintain to bunga maroi akoi gi aro thuk je cabinet ki warep lobol loi ding da sonda paul le mane ba aduga mone to bodo beson cabinet to bodo strategy me am du sonda gi loi khanga ne ba du mi ma pha ba pun ba to ba ena ye da sinda ba khona ba ji cabinet ni disin lo to dui ne ba adu cabinet disin lo ba ki disin du loi ding da sonda di paul yo khane ba adu majibu akoi na kamaina Manipur gi lengak se kamaina hap to no ba koi MLA kajar pudi ma gi sonda gi election commission na ma gi at the time of kano the scrutiny da ma gi fit oi gi da ma ya jagare ko nomination du reject to bi gi ya re adu amu bore je ba chief deputy CM pi da ba se sigi di akoi kana to godam ne ba aduga amana ire hujik oine bi irang sida kuki maitai kuki Naga haibam gi irang se loi dri bane bo jikse hana chief minister oi biram ba honorable chief minister Biren se mana mongoda chief minister na pai da unified command gi chairman si mongoda loksoi si karigina kada nang maitai khara hakchan ba maitai oire hai ne ba kuki myam gi chance gi maitai oire me nang chief minister oire ga su oi maitai oire ne ba mayam di leini ko adu nang khare han hakchal le adu nang na unified command gi chairman ji oire ga di nungai ro ha da adagi nam fu torga sonda khoi Manipur gi state ki home da gi order thuga monda gi lokthoga hana security advisor kulajip te wo heline ba karigina da maitai koncheng maitai yam hakchan ba maitai ne kuki ne sa to bodai ne ba sumai Naga amadi maitai na huji ki Nemcha ki jen se yamna kuki gi yam hakchan ba yamna hardcore wer ba yamna khenjan na sathi ba mi mo wer ma gi kano to robani na pam dram ni na ma su mong de lokthop ta re ba deputy CM se Bharat Sarkar kai mom pi dia de khote ya de haidna to pom khana bduna amani dana ma su am Biren akoi gi hana gi chief minister one ban Biren dagi ne akoi gi unified command lokthop ko dai na mong de deputy CM de lokthop ko dam ne
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥ ꯍꯛꯆꯤꯟꯕ ꯃꯤ ꯀꯣꯏꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ fair treatment ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯥꯔꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯅꯁꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯉꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯗꯪꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯇꯪꯈꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯤꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯄꯥꯗꯨꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CM ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯃꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ CM ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯤꯒꯥꯅ ꯆꯠ ꯌꯥꯔꯣꯏꯀꯣꯁꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯂꯧꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯇꯪꯈꯥꯏ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯁꯥꯁꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯂꯦꯞꯄ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯅꯦꯕ CSO ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ KNFꯁꯦ UPFꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯤꯌꯁ ꯕꯣꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯦ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯟꯗꯔꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯅꯦꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯕ ꯁꯁꯄꯦꯟꯁꯟ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯦꯞꯅꯁꯤ ꯈꯣꯠꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯅꯦ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯤꯔꯤꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤꯡꯅ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯂꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯦ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯄꯥꯡꯈꯟꯒꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯎꯕ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁ ꯇꯥꯟꯖꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯝꯇꯪ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯊꯥꯗꯣꯛꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯅꯥꯒꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯝꯇꯪ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯍꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦ ꯋꯥꯍꯩꯅ ꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯥꯏꯒꯦꯕ ꯍꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯁꯦ 1 2 3 ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯣꯕ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯔ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯅꯝꯐꯨꯅ ꯆꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯡ ꯂꯤꯞ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ matang jaba na taba jaba function nama organize tawse Longli Manipur law di ngarang so law idna law mafum ai da li tawribni yam hena khangan ba da ko meeting che in organize tawni ngarang rally si ko Longli Manipur law ba law na ga so law bi re phare ba li tawribni phajana function nama da phajana tawrga law yam phaje yam natra hoji asim law she ji nate hoji so wahi mana law ba di slogan yam ka law da khoi Longli Manipur hai wahi hai bi na ba je ja haur ja bi da khoi na next tawse yare yam